Pini berta nang paklang pon peprang kardom karbiang long. TK News ke lang aratu tumaphan. Nili berta thana bang pipen moromi phangchu pipen si berta nang paklang ponik po. Pini phirang ke penai pale berta arjupon pamesina. Pini dengkimo aklamalong ingdeng ingkoi rasir kep hawar karbi risonimso rong aje aphan KSA Center aro lapen Huluni hawar rong aje akonchun bang jirjar singnar atum Japon linsi dengkimo aklam kepang thir asai ke deng. Ready now. Kimo pamalong militum aning kanwa ngasonok kha rong je ka talon bom je dimalong ka pangthir asai stami ching bom lu labang so ka pangthir sai ching bom along ka pre ro mate KSA do Fuluni branch Jaipong branch Pusan thasi Salawar branch da center branch alang litum labang so ka pangthir asai nanga terap tu tu nopot alang litum man suri akor bang thu esila pusan thak alang litum stami ke dam tha ning kandan la pusan akacerap akaceto alang litum aja kong horang nilu tum longbom lapen anpar tani lesi kacuning riji mate isi rat fan kacuning riji kang tung lahelo laboson thak organization du ula take anutin sedame social work nang claim melo langnam sinang NGO thetan NGO tu moson sedame nang serap dun ni self help group tum sedame bang so klamlong nang pangkir sai nang chiklam ni laboson thak se karbi Kafir social organization na chenglog student organization na pinstame labang so klamlong na serap situ ding yogi pinstame nim chungi ka solang do he nimtung labang so aklamalong rongje ki bibom gela nilitung rongje gali karbi aham phang mathe usie karbi akhe phan rongje pina kosi don stame nang serap situ ding ka sini he plan chungi dibon ini define koira po nilitung KSA Center Bazar branch committee Fuluni branch committee lapen Jaipong branch committee Militum Jepang Rumpet Pen Fuluni KCS Zone Dengkimo Pam Kachepati along Klamalong Kipang Hira Sai Kideng Labang So Sai Kideng Long Pen Militum Ning Arong Lo Kipang Silangar Ni Sitame Militum Un Anke Karbia K Kosonsi Kipa Prang Dunjima Karbia Jutang Jubat Kipa Prang Dunjima along Nilitum Hin Pentame Chisik Dun Verji Lapen Hirtume Pidun Verji Aning Kanwang Sonta Kat Keneng Lekota Labang So Kachepati along Klamalong Aliracham Hawar ke hat karbi jutang asong tiri kamatum pen EM khonsing rongpi along bidisore ke endam hawar ke hat karbi jutang asong atum pen non kebangji ingdeng ingkora sirkep hawar karbi risunimso rong aje misen pen kepa chunpon thekjia phanpura pini hawar ke hat karbi jutang asong lapen tiri kam amai atum number cap haroghat MEC mate karbi anglo autonomous council medical EM khonsing rongpi ahemalong damsi bidisore chipachoi dam labangso along hawar ke hat karbi jutang asong amai phu rohim terang Japon si chunbang noren rongpi hawar ke hat karbi risonimso rongaje tirikam amai phu brojen timung chunbang paniram timung saihem chunbang robol teron dihin rimbang dhoniram tiso tumpen pen pinang anapor chingki chethansi bidisore chethan ponsi non kebangji ingdeng ingkora sirkep hawar ke hat sangti mili pathu aklamalongsi hawar karbi risunimso rong aje mesen pen kepa chunpon japhan dorde phuphe an ke Karbi Anglong Autonomous Council medical EM khonsing rongpi ahin pen
nang cirap cito dun popusi rongpi asang hua hinpen lamcak pidun lo lasi halapu hawar ke hat karbi jutang asong tirikam amai atuma hinpen sitame em rongpi asang hua phan kachuro lapen kurang thu pajirpon hawar ke hat pen long bamon rong phar report TK News. Hawar karbi sorong aja hawar kehat aro parman sang timbi long pada ponji parman inap bangke tirikam asai hem tangku asai deng ponpo la bangke cepatia bai kang long stemi long isom ponpo jida bang sopu tar cingwai pansi milik kondak hawar kehat pen karbing long tomas pansi long citoy dun GT member yem sar pansi long pielo karbi inkorasi cap karbi di sini sorong aja hawar kehat aro parman bangke sang timbi dia klamong si panini parman si pada ponpo si ili chuni rigang tong mangke hawar kehat hawar kedo kado kawe karbi jutang cinghon korte ingjir pai purun kibi ketia kado ko istom tame nang ciram tudun pen alir camang pidin pansi pini na bangso media ai atsu di pen ini ado fans tame chuni ri padikring pan Okte final apartment pini pen nithom rehearsal bomno lapen final pen up karbi people hol tara so long mirjeng achetai along padopan po. TK News pen pinibirta puansi kangton iglo kardom.